badan nih. Ya, oke coba yang merendah. Ya, sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Ratna Lomo, berlokasi di Tanite Alam. Oh iya. Apa di Lomo? Lomo namanya orang tua. Oh Lomo, wasa Launo. Lomo. Ya semua lagu nasut. Palako. Ciptaan Ape Takasi. Takasi. Inilah pencipta lagunya Nasu Palako. Haraka sayang. Shooting. Thank you.
apa ini?